Kastala ti biyag! Di kagda nagkasinsin. Bayadak to ti utangak kan ka 3,000. Igatan ko lang iti kay kan pulseras. Unay kan pidring. Apay ngamin anas kan ngagpamarangkabak ng iterarmam. Kundi sagot ka kan kuana, ngam utang mat gayam ti paggatang mo. Ay na, bayanak ka di kasinsin. Takas tala ti biyag Kanya-kanyang diskarte ako nada. No saan kang agdiskarte? Kasano kumangarod nga agbaligi ka? Oy, laglagi pamday ito ibagakyan ka kasinsin. Nakababain ka no agimbabak nang ka. Anya kumangay ti pagbainak. Alagid din, mudtuyin tayo utangak at 3,000. Tabayadak tumutlaang, intun maadaanak itinatalgad at trabaho. Pangsweldok nga rod kadag iti karpintero ti kwartak. Ita! Di saan mo pailay da aswelduan? Saan ko manalpas ti dakalabalay ko? No diga po kadakwada. Iso anas ken asaan met amadelay ti sweldo da. Ikan nakit din iti utangak kasinsin. Ang manun tinaud no nga utang mo. Addan 30,000, tadi ka mo tagbaybayad. 30,000 lang. Nagbasit. Bayadak to ka di. Kat nayunak pay. Pautangan nak ita. Tabayadak to matlaang. Naa, sino nga dito nakamotor asa nga ilay? Wan nga raw. Nay, kaslabak ng mag. Kasla modelo amag na. Nana. Dito ikaditi balay ni Miss Tigidig? Ayuwan ba raw? Anak may ni Juana Tigidig. Sino ka kaday barawk? Kan adapay awit mo cake sa amot dayta. Ta adapay ribon na. Awan, tata. Sarong karak ko man ni Miss Tigidig. Ay, ala, umay ka barog. Sumrak tayo di tabalay. Tay nakayaban ni Juana di tabangir abalay. Napan ngamin nakikaro ba? Ay, sige nana. Sumrak tayo nga rodan. Taurayak ni Miss Tigidig. Ay na, kunak no asino itayan ti nga ilik. Si kamot gayam Pedro. Wan, Miss Tigidig. Ay nadi na kun awagan iti Miss Tigidig. Juana ko namlatan. O sige, Juana. Adto'y tiginatang ko akay, parakan ka. Oh? Ni, kasla nangina akik dayta. Wan, katno je kalatakan apaggatangan iti kik tinanggatangak iti dayta. Ha? Talaga? Ay na, imbag man tada ang gatang mo iti nangina akik. Kastala tibiyag Tibak nang, magatang na ti kayat na. Nga oray nangina makan. Ay na, talaga nga rodabak ng ka, Pedro. Sa anak nagbabawi iti panagamamuta. Ayun Kat, anya ti gagaram, ta nakapasyar ka. Gagangay ti baro akas kanyak. Sarungkaran na ti balasang akas kan ka. Oh? O sige, awan mo't parikot. Imayak, tapno agaram kan ka, Juana. May saak abak na. Isuasan kantong agbabawi nusong batan na. Ha? Kasta ka di, Pedro? Wen, Juana. Bak na nga kunak manin. Kat nusong batan nak to. Ipay ko amin akayat mo. Tabak nangak nga may. Ala, Pedro, sungbatan kang rodon. O sige, agayan ayat panadagos. Agyaman na. Ay, narakop nakmat tinadagos. Ayun gaputa sinong batan nakmat adagos. Iso nga inarakop kamat adagos Ita, agayan ayatan. Wala, Pedro. Ket gaputa sinong batan nakadagos. Apulos adi ka nagpakipot. Sagutan kay ti pulseras. Adtoy. Ha? Ay na. Ay, thank you, love. Kasta. Love, ti awag mo kanyak. Love, ti inawag ta. With love. Kat manipod ita. Kasta ti awag ta iti tunggal maysa. Love.
Ala, lab. Ipasuot kun kan kada ito'y pulseras. Manungay ti pinanggatang mo iti day ta pulseras, love. Sa nga ribulaeng, Nanginalatan no para kanya. nalakalaang dayta. Sa nabale, tabak na nga, lab. Igatangan kan tumanan iti sa bali. Daytay, nanginginapay. Hoy, Juana, sinong batam ka di day a rich man? Wala nang, sinong bata ka dagos taamangan no makakita iti sa bali. Baknang ko naman. Maag. Anya ama agasasawang mo't lakay? Di mo pa'y kaya, ta rich man, ti gusto ka ni Juana nga anak ta. Sa bagay, nagpintas ka nga min anak ko. Iso nga gusto ni rich man kan ka. Sa dinaw, tinakaamamwam iti dadya alalakay, Juana. Ijay ili, tatang, naamamok iti may sa fast food. Apag iso idi mapan agmerienda, idi masidog nga agpailibre ta mabisin. Anya, baknang agpailibray. Nasipdot ngaming ti wallet na. Kat nabisinan, idi kinamat na tinang sipdot iti wallet na. Daklam amatay. Ay, di ka man agbalin a kontrabida, lakay. Kaayan ayat ko ni Pedro, nanang, tatang. Kat kas makita yumat, suot kunda ito'y pulseras ngayon na. Kan naramanan yumutin tinangin na akay aginatang na para kanya. Wen, anak ko, siguro, saan laang apulseras kan kel ti itadnanto kan ka? Tanya ko matinamnamaam nga itidnantaw ko ni Juana. Ikananto iti house and lot. Ay, saus. Agtagtagainap kan sa bakal. Ay katanya ti amom no pumudno ti imbaga. Di kad mayat ko ma. Tapno mapadasan tayon to magtiag na iti napintas kan dakkal abalay. Sumarting kayaw. Ala, nanang, bayamo ni tatang. Tasigurado apumod nun to timbaga. Sagutan na to ni Pedro iti house and lot. Adamot gayam sa nga ilim, Cora. Arong timing ti imayak ko. Ayos laeng, Juana. Asino day ka sa nga ilim? Nicolas sa boyfriend ko. Taga Kapangibang a barangay. Juana, iso Nicolas. Nicolas, iso ni Juana. Kumusta, Juana? Ayos laeng, mat. Cora, bak nang ka dito'y boyfriend mo? Akas iti boyfriend ko. Ha? Kwa? Sana ka baknang. Agmulmulak lang itinatnateng. Ay, awan ang arod, Cora. Inatiw ka. Ngamin, bak nang jay kaayan ayat ko. O, makitam day toy. Adda pulseras na sagot na kanya ko. Ay, kasta ka di? Kasi ka, adda ka di sagot day ta boyfriend mo kan ka. Saan ko akali kaguman ti anyaman ana materyalan na banag, Juana? Oo, kunamla day ta Gaputa pobre lang day ta kaayan ayat mo. Asino ka di ti kaayan ayat mo? Ni Pedro, iti kabangibang a barangay. Ha? Yamamo kanto kan Juana. Kit sigurado, umapal kanto kanya. Pedro? Pedro tinagan ti kaayan ayat mo? Wan, adayo anatata ngam iti sika. Kastagayam. Adda ka di ladawan na di ta cellphone mo. Mabalin ka di akitaan ti rupa na. Ay, mabit lang Aha. Kitaak man, lumapagtalkan mo't lang ti rupa na. Aduay, kitaan nyo. Ni kasinsin Pedro. Di mo mulagatan tiladawan ni Pedro Kulas. Ngamin, natataer da ito ngam itisik ka. Isugayam ti boyfriend mo, abak nang. Ket sinagutan na ka iti pulseras. Ingatangan nak pa iti nanginaki ka. Ay, kasjay ati boyfriend. Sweet launay. Nasaya at mat nga rod. Ta nakatumpong ka iti baknang a boyfriend. Kutsi ka, kaasimat. Ngamin, saan abak nang dayta boyfriend mo?
Sapay ko mga rod, naragsak ka dita boyfriend mo abak nang, Juana. Agkabaranggayan gayam ti girlfriend mo kan ti girlfriend ko. Diyak mo day ta Wain, Juana tinagan ti kaayan-ayat mo. Saan ka di? Juana ti gidig? Wen, ni Juana. Nagpintas, saan ka day? Si kagayam ti boyfriend na abak nang. Ha? Wen, kat ita, agayan ayat kamin. Tao muna pa'y lang apanang pasyar kon Juana. Sinong batan na kun adagos? Kasinsin ka, ngemjak kayat ti panagpampamarang mo, amay sa kaabak nang. Ket, kas tala tibiyag kasinsin. Kanya-kanyang diskarte itibiyag ako nada. No awan diskarte itibiyag. Kasano nga rod nga agbaligi ka? Oo. No adda ko manasayat a diskartem, di pod no kumabak nang ka? Alakid din kasinsin. Pangutangan nakid din iti 2,000. Ken bulodak tay may sa motor mo. Si kamot ti mga aramat iti kabarbaro a motor ko. Saan nabale kasinsin? Tasaan ko at tagikuan? Apay nga minaya di ka trabaho, tapno makagatang ka iti motor mo. Agsapulak to Kaanon to pay? Aging gayta, papakpakan ka pa ilang kadananang kang tatang mo. Nagadukid din nga imbaga mo na ya. Alakid din. Pautangan nak iti 2,000. Pasensya ka pa ilang dito'y ginatang ko Karnilang o patakilo. Pailutom ka ni nanang mo. Tasidaan tayo ita apangal daw. Ha? Nagadunday ta upat a kilo? Tapno mabsug tayo. Ay nang italamanan ang makaraman kami ti karne. Ngamin, pasig anatang tisid-sidaan mi. Iso nga rod agi matang ako. Tapno agsasango tayo amangan dito balayo. O sige, tapailutok kininanang. Ay na, nagado at talaga ti kwartam. Tagimatang kapay iti sidaan tayo. Basta sika. Ay ayatan ka nga Juana. Damok pa'y lapan nakakita kan ka. Ay ayatan kan. Kasta ka di? Siyempre, napintasak ngamin. Ket, siyak ti maibagay kan ka. Ngamin, bak na nga. Ket, anya nga iti kayat mo nga isagot ko kan ka. Iti sumaruno nga umayak. Masagutan na ka di iti house and lot. House and lot? Bak nang ka saan ka di? O di ka ba ilan nakangarod asagutan iti house and lot? Ay, una. Kinapudno na. Kalkalpas tayong paaramid ko adakal abalay ko. Oh, talaga? Dayjayan ti isagot ko kan ka. Saan pa nga ita? Isagot ko kan ka. Intun agkalay sata. Talaga? Ay na, kaya't ko kumamakita tila dawan ti balay nga isagot mo to kanya. Ala, bayam. Taintun sumaruno nga umayak. Ipakitak to kan katiladawan, tiga barbaro abalay ko. Ala, mangan kalak tabarok. Tado mo tayo kakarni a ginatang mau. Naimas tinamay ak anang luto. Ay na. Ay, una na. Ay, naimas nga ron. Dali, di pa'y makasaon. Nakamamol. Pedro Barauk, nagadumot tan ti karnengen kabil mo dita plata. Alam ni tatang, tilamadmadlaw da. Hoy, laka. No di ka mangan, umadayo ka dito'y kusina. Kasano ko maamangan, kaslabo ko dan namutan na tasidaan. Ay, uwan nga agpaiso barok. Tilmon ka, tilmon. Sakat nagado ti karne dita plato. Ad-ado ti karne, ngamtiin na po. Maltutan ka la kuma. Ay, nagpaluto lagayam diti balay, tay sumot na ti makaan. Adaw. Ay nakuha na, kas laluk-lukwon na kalaang na jaabid raw. Baknang ako nam, kas lasaan mo't nakasidsiday ti karnay. Dandani binukudan na tayo na ilutaw.
Api ngamin adiyo inluto amin, nanang. Jak matamaw, narawat gayam iti karne ni Pedro. Ala, sana bale, ta isumot tinanggatang. Paniknikaman, no puno abak nang di kaayan-ayat ma, Juana. Kasano ko ma? Sumurot kan to di balay da, ta paniknikam no nasaliwan-wan at talaga ti panagbiag da. Ha? Nasken ka di pa'y nga aramidan ni Juana dayta. Kaslang amin aging babak ng laing may. Adda motor na nagpintas. Nanginaday jay, iso abak nang talaga. Iso nga raw nga amuan ni Juana ti kinapudnaw. Nga men, kasladyak patsyan abak nang dadya apid raw. Ngay, apa pictuream ti kabarbaro abalay ko, Pedro? Ipagitak lang ka ni Juana. Sagutak ka no iti house and lot. Anya? Pagparangak abalay ko daytoy balay mo. Anya? Di ka agda nagkasinsin. Pamarang laeng. Ti amo ni Juana. Baknangak a talaga. Ay, agar aramid ka iti pakay baba inam. Kasinsin. Kwartam man. Tabayadak tumutla. Tapno at kwartam. Umay ka. Agtrabaho ka iti talon ko. Tangdanan ka. Anya? Pagtrabahon nak iti talon mo? Siyak nagtaar alalaki? Tapisan ka na eh. Si kakit di mat kasinsin. Pagtrabahon nakit din iti talon mo. Di pa'y kat madadaal ti kinataar kuno kasta. Ay awan mon, kasinsin. Saan ang alimpyo ti panunot mo? Alakit din kasinsin. Ikan na kun iti kwarta. Tabayadak tumutlaeng. Idi pa'y lang a pinapautangan ka. Ngempulos adi ka agbayad. Iso nga ita, saan kan a pautangan? Maudin da ito'y kasinsin. Pautangan nak iti 10,000. Bayadak tumutlaeng. O sige, pautangan ka. Angam ne, maudin da ito'y Kenas kan ngagtrabaho ka. Tapno makabayad ka iti inut-utang mo kanyak. Wan kasinsin. Ngam buludak pa lang dyan motor mo Di kagdanag, tayo sublik matlaeng. Usarak lang amang sarungkar kani Juana girlfriend ko. Ay na, nagpintas gayam ti balay mo kabarbaro, Pedro. Nagdakkel a balay. Ay katuan tabak nangak nga road. Di siyempre, dakkel ti balay ko. Kaano tangarod ngagkalaysa. Tapno isagot mon kanyak dayta a balay. Kayat mo nga kasartan? Awanin ti sa pulag pay. Agkalaysatan, Pedro. Sige, ibagak ka dang iti dadakal ko. Taumay kaminto dumanaw. Nagpintas mo tayo na motor mo, Pedro Barok. Ay, una, napintas a talaga. Da siyempre, baknangak ngamin. Iso ang makagatangak iti kastoy a motor. Tangay baknang kaanya, Pedro. Mabalin mo siguro nga isagot kanyak dahi ta motor mo. Wan Barok, tapno damat ipalastog ko Nalakalakin ka dahi ta, tabak nang ka, saan ka dahi? Una, sige, kukuha mo dahi to'y motor, tata. Ibatik ka dahi to'y motor. Ayan nga, iti papeles dahi ta motor. Ay, aday jay balay, tata. Bayamon jay papeles na. Basta't importante, kukuha mo dahi to'y motor. Isagot ko kan ka, nga agbalin a katuganga. Anya? Impadawat mo iti amat ti kaayan-ayat mo ti motor ko akabarbaro, Pedro? Huwag kasinsin. Saan nabale, tabak ng kamot? Ado ti kwartam. Makagatang kantumanan iti sa balay. Nagawan kat ababain man! Anay ko, apay nga dinanog na kasinsin. Awan na talaga ti babain mo niya! Ipadawat mo ti saan mo ako kwa? Saan nabali kasinsin? Katugangag tubot lang, Dayjay. Isobay amon. Takukwanan dyan motor mo. Nagawan na talaga ti babain mo. Nagawan pa anak-nakan mo. Ay na, kasinsin. Anya langan ti mapasamak kan no kastamlatan. Imbag kumamit no nagagat ka ngagtrabaho. Tabarang pumudno abumaknang ka.
Ngam saan mo't nga raod, tasadot ka mat. Bayamon tay motor mo kasinsin. Regalo mon kanyak dayjay. Ay na! Juana, adda kami ka Nicolas. Ay, kaduan day tanakurapay a boyfriend mo. Apay, anya ti maipay ko. Ay, anda na ng kantatang mo, Juana. Adada siguron iti dalanda. Napanda ngamin naglako iti natang itay agsapa. Ay, kaasimot dagiti dadakkel mo. Mapandaglaklako iti natang. Idinto tasi ka, kat adda kala dito balayo ako no asino ka, senyorita. Umapal ka lang. Anya ko mati apalakman ka. Ngamin, bak nang ti boyfriend ko. Idinto tanakurapay lang ti boyfriend mo. Napimpintas to at ibiyag ko ngamsikang. Sa bagay, kasta na ti biyag. Adda swerte, adda malas. Siyak jay swerte. Kat sikat ay malas. Sige. Sawom laang ti kayat mo, Juana. Juana, urayan mi ti isa sangpet dananang kantatang mo. Tadda kayat ko nga ibaga kada kayo. Kinapuno na baraw. Tinisting ko laang lepid raw. No talaga nga ipadawat na ti motor na. Ang natural tayo padawat na kanyak. Ang kitday, isublik mo't laang. Saan na ang motor dayjay, tata? No di kat kukwak, bulbuluden na laang. No kasta, agin babak ng lagayam ni Pedro. Wala na. Agim babak ng laang dayjay. Saan ko apa nang dadahal ken kwa na? Ngam kinapudno na kat kasinsin ko ni Pedro. Tsak magustuhan ti aramid na? Agasam ta impadawat na ti motor ko akabarbaro? Mala, isublik kan ka ti motor mo baraw. Saan kumatkat at tagikwaan na jay? No di kat tinisting ko laang ni Pedro. Awang bibiyang ko, no agayan ayat man dahwana kan Pedro. Kat addaday takin ni Juana, no kayat napay ti kasinsin ko. Anya, inala ni Nicolas ti motor ko, tata? Saan mo ang motor da jay? Kat ti impakitam ka ni Juana aladawan ti balay, ako nam akukwam, nga isagot munto ka ni Juana ako nam, balay gayam ni Nicolas. Ha? Kunam abak ng ka, Pedro. Iso asinungbatan ka dagos. Ngam saan mo't gayam? Kwa? Nagwara sa hindi ti barangay may tinaramid mo. Taing chismis gayam tay chismusa akarlo ba? Anya? Nakababain ka, Pedro. Kunam abak ng ka. Ngam saan mo't gayam? Agin babak ng kalagayam. Kwa ngamin, Juana. Sikat tiga po na. Ti ayat ko asong batan ha. Iso akas jay tinaramid ko. Ha? Saan ka mo't gayam abak ng? Ni mo't gayam kulas nga inuyuyaw ko ti baknang. Sorry, Juana. Sige, rumwar kan dito'y balay mi. Saan kan akayat? Baknang ti kayat ko. Saan asika? Basol mo da ito'y kasinsin. Apay nga impudnom kada Juana sa anak abaknang. Gaputa jakon magustuhan ti aramid mo. Anya nga ita? Kababain na kaon. Si kamot lang tinagaramid iti pa kay babainam. Gapo iti daytang inaramid mo. Saan ko nabayadan dagiti utang ko kan ka? Nakabirok ka iti rason mo. Tapno saan ka ngagbayad? Ala, sige. Saan ka nasingirin? Ngem ultimo metten. Saan kanton ang makautang kanyak iti kwarta? Naglastog ka matan? Abay, si kalang ayat mabalin na pagutangan. Amin nakaruba dito'y barangay tayo, amudan ti kinataom. Asika ket agim babak nang kensadot. Awan ti agtalagken ka. Ha? Ay nakasinsin. Tay kunakken ka idi. Nakababain ka no agim babak nang ka. Iso nga ita, aggaget kan amangged tapno bumaknang ka. Kasinsin. Agbalbaliw kan, kasinsin. Ditan tinaggibusan ti pakasaritaan, anaadaw iti pagsasao ako nana, nakababain ka, no agim babaknang ka.
Dito'y drama tayo, kasta ti biyag. Hoy, Rosal, inta ni pagadalan. Nagmayat mo, tanti pa nagsikawil mo diti paraangan nyo. Kastala tibiyag Agtugaw ka nga agsikawil, tapno ganasam tibiyag. Anya ti sasawam? Di ka pala mapanagpalas, tainta ni pagadalan. Si kalatan di mapan. Saan ako nasumrat? Agabsen ka manan? Anya ko ma. Masadot akon nga agadal. Agikataklaangan. Ha? Ngam apay. Unay kalakit din aya. Di mo pala saysaya aton. Tanapigsapay dagiti dadakkel mo amang paadal kan ka. Masadutak nga rod. Agsiksik kawilaklatan dito nga agsilsilpon. Alakit din. Inka agpalas. Taintan. Tapno saan ta amala daw iti first subject ta. Saan ak nga rodan asumrak, minda. Inkalatan. Ala, makaamu ka man laangan. Inakon, tadyak kaya ti maladaw. Inkalaang. No siyak, jak kayatan ti agadal. Sige, ilibre ka iti merienda, minda. Adda kwarta kita. Tanapanak nakitigid idi Sabado. Ay na, ti merienda laang ti bayadam. Tabayadak ti merienda Gino. Agpada talaang nga estudyante. Iso arumbang nga agtipid ta. Manulang mat ti balor iti 30 pesos a merienda ngay. Ala, si kaman langan ni makam mo. Ngam, kababain matkan ka. Pagbainam ko ket agayam tamat. Kan kastala ti biag, ilibre ka. Ket ilibre nakmat inton maminsan. Kasjay. Sa bagay, Wingayam, saan ka di crush mo ni Rosal? Crush ko idi, ngam sanitan. Apay day di atao, agkarabsing. Bayam masadot nga rod nga agadal, di bayam. Anya mo day di agayam kon. Day samot ten agsel-selpon ti aramidan na. Ay kat, kasta nga rod ti amuna na sayaat. Oy, crush mo ni Rosal. Iso abagbagaam. Saan nabalita ka aruba tamang? Nadismaya nga rod kan kwa na. Gaputa ko namlan asino napintas launay. Ha? Agasam, kunanakit din ang naglaadak. Apay akas tati kunana? Gaputa yung bagak crush ko Hoy, saan kamot analaad Uray napintas ni Rosal, tasadot met. Asino ngay ti lalaki amayat kan kwa na? Nadismayakan kan kwa na? Wen, saan ko crush itan? Jak kayat ti ugali na. Wala, umay kakit din. Tainta agorder iti merindaan ta. Ala nga rod, Gino. Ilibre na kita. Ta ilibre kan tumat inton maminsan. Hoy, Rosal, agan ano kan? Di ka malag kuti dita nagtugawa maun. Itay pa ay agsapa nakatugaw ka dita. Ni nanang mat. Dahi tala cellphone mo ti dumdumogam. Di kay sumanao, nanang. Di daksingaan nga agsilsilpon. Oy, Rosal, talaga ka di adimon kaya ti agadal. Jakon mayulo ti agadal. Wan ata day talatan agsel-cellphone ti amom nga aramidan. Anya kayo lakit din aya. Saan da ka di apakibyangan? Anya saan apakibyangan? Kastam ka dilatan? Imbes amapan ka agadal, ngam agsel-cellphone kalatan diti balay. Jak kayatan ti agadal, nanang. Masadutak! Ay, Rosal aya. Dahito itilaglagi pa ma. Kukuam to ti umapapal no di ka makaadal. Umapal? Asino kumangay ti apalak? Dagiti kaadalam Da Gino kan minda. Nagagat da nga agadal. Isoan na saya at lakit di ti biyagda inton makaadal da. Agadalak to ka di, nanang. Di mo kat agawaan ti agadal takabaulan mi pa iti mangpaadal kan ka. Sumardang kayon asumanao, nanang. Makaumat ibagbagayo. Ala, tangay di mo kaya ti agadal. Ingka nga rod aglako iti tiyandaan. Tulungan nak nga aglako. Di tuyak latan balay, nanang. Siyak ti tagaluto. Nala, makamo ka man langan. Tangay di mo mo't kayat ti mabagbagaan.
Naimbag nga oras mo, Rosal. Mabalin ka di apasyaran ka. Ay kat, mabalin lata. Apay aya, anya ti ibagam, dundon. Gaga nga iti baro pasyaran na ti balasang. Ay, agaram ka kanyak. Kasta ka de? Katwan no, ipalubos mo. Katwan okay lang, dundon. Tangay, nataer kamat. Kan ada trabahom. Di, sige. No kasta, mabalin ka di akanayunan ka asarong karan? Wen, kunakmat. Alda ka din kaayan-ayat mo? Awan pay. Aguro rayak nga rod iti agaram kanya kakasken ka. Daytay nataer kan adaanen iti trabaho. Daytay kasken ka, natalged ti trabaho na. Wen, natalged ti trabaho. Kan ayos pa iti sweldok. Ay, imbag man, dundon. Taadaan kan iti natalged at trabaho. Kastala ti biyag no nagaget ka, maadaan ka iti natalged at trabaho. Kat, imbag man ta imay naksinarungkaran. Wen kakinapudno na, gusto akan ka. Kasta ka di? Isa bayan naklata ko maamang sarungkarkan ka, Rosal. Sige, nawaya ka lata amang sarungkarkan niya. Ginaw, anak. Kumusta mo ti panagadal mo? Hamangan mo't no day talagbul-bulakbul ti araramidam. Saan, tatang? Igagad ko ti agadal. Dandanin ti panagturpos ko, tatang. Ay, gayam. Nabayag-gayam anagsardeng ni Rosal iti panagadal na. Diyay anak ni Andang di tabanger a kalsada. Wan, tatang. Diyay lag cellphone ti amo nga aramidan. Ay, madia. Sayang ti aldaw no kasta. Di kay agdanag kanyak, tatang. Tay karik ama kagradwarak iti college. Nasaya at dayta. Kaya't ko makita makagradwar ka, anak kaw. Siyak taon ti mangimartyakan ka no agradwar ka. Wen, tatang. Asino kumangay ti mangimartya kanyak no dida kayo? Pakaragsakak launay, anak kaw. Si kamot ti masabat kaw, ikaw. Ay, Wayne, Andang. Napanak man ijay daya. Tanagsingirak iti impautang ko anat natang ijay. Kat, kumusta di anak mo? Itultuloy na ka de, ti panagadal na. Wayne, nagagat nga agadal. Takanayon ko nga ipalagip kan kwa na. Nga isumot la ti maisagot no makaadal. Ket barang agradwar itaatawid. Imbag ni ngay Rosal, ay makapasoron. Jela agselselpon iti inal daw ti amuna. Ay ket bagbagaam Ay na, kanayon ko abagbagaan, ngem saan adungag. Sa bagay, kasta talaga. Saan pa'y siguro ang nakapagpanunot? Imbag pa'y jay anak mo Tanagagat nga agadal. Ngem jay anak kaw, ay sakit ti ulaw. Anya ngay nga rawd. Anusam abagbagaan. Takas tala ti biyag, Andang. Adda anak, anasaya at ti ugali kan aramid da. Adamat sakit ti ulaw ako nada. Un nga rod ikaw. Imbag kan katawan parikot mo iti anak mo. Ngam siyak, ay talaga nga agparikotak. Ay, Rosal, kastam kadilatan. Nakapopok kalatan dito'y silid mo nga agsilsilpon. Ikandak man kit di iti paglod ko, nanang. Anya, awan at talaga babain mo, anya. Tadumawat kalata kanyak iti paglod mo. Katwan asino ko mga ti pagdawatak? No di da kayo naganak ko. Tangay nagsardeng kamot nga agadal. Ingka makitagad. Tapno adda paglod mo. Tamanipod ita. Saan da kan nga ikan iti kwarta? Anya? Sa dino ko mga iti pakitagadak? Ingka aglakoy di tsindaan. Tulungan na ka aglakaw. Ay, mabainak lakit ding aglako, nanang. Katagyan kamot iti pwesto. Saan kamot nga gisursor? Uray pay. Diyak kayat makita dakdag iti amamok. Asyak, kat aglaklako aklaang itinatang. No kasta,
Agsapol ka iti sabali apakitaggadam. Ingka makilabada di tabalay dagiti babaknang no isaw. Ay, jak kayat, nanang. Ay, matukol dagito nagaatid dog ako ko. Ingka nga ron makiburas iti natang dalakay ikaw. Ay, jak kayat. Amangan no aggagatelak to. Kan jak kayat ti mainitan. Anya nga rod ti kayat mau. Ti adda kalatan dito'y balay nga agsilsilphone. Imbag kumamot no nagagat ka nga agdalos dito'y balay. Ngam saan mo't? Nakatambak dagit iinawan di talababaw. Nagadukit din asa uyong. Aya, nanang. Ay, Rosal, no kumatagad-adal ka, di makapaggraduar kanto kuma. Ngam no kastamlatan, awan na sayaat apagbanagam. Makaumat ti sermon nyo? Laglagi pa manan da ito ibagakan ka Kukwam to ti umapapal no di ka makaadal. Kastamanan ti bagayon. Uray ti agadal la kuma ti paggagatam. Ay ngam saan mo't? Kasadot mo amin. Ti manganla ti paggagatam, Rosal. Oy, Gino, si kamat gayam day tako na ni Nana nga sa nga ilik. Wen Minda, si kaman laeng ti Armak. Anya? O may nakarman? Wen, si ka ti Armak, gaputan na sayaat ka. Saan ka di ani Rosal ti crush mo? Nadismaya akin ko na idi pay laeng. Ket na amiris ko, asi kagayam ti kayat ko. Engam, agad adal tapay laeng, Gino. Hamaan ano? Saan tamat abay-bay ti panagadal ta Ken, aggraduar ta itaatawan. Engam. Saan ka apilita namang sungbat kanyak? Gino. Aggraduar tapay, sakbay asong batan ka. Total, agpada tamot nga aggraduar iti daytoy atawan. Sige nga Rod. Basta, datalat ta ti agkuykuyog Sigud mat. Kanayon kalata adagasin dito'y balayo no mapantay di pagadalan. Kastamot asigud ti aramidam. Rumwarta pa'y iti Domingo. Rumwarta manen inton bigat, ta Domingo. Inta makimisa. Kalpasan na, mapantagpag na pag na ijay parke. Wala. Sige, awan parikot iti dayta. Ket, sapay la ko mga Rod, ta santong agbaliw ti kapanunutam. Asong batan nakto, inton makagraduar ta. Wan, basta agturpos tapay nga umuna. Dayta ti karit kadata. Agturpos tapay nga umuna, sakbay nga agayan ayat ta. Imayak dito balayo. Tadi kamutan sumarsarong kar ije balay, dun. Adda ka di ibagam? Gapu tadi nakmutan sarsarong karan. Kung amin. Dinak ka din kayat. Sinong batan kamat Kayat na asawan, agayan ayatan. Kung amin. Nagbabawi ak. Panggap ko kumati mapani di balayo ita, ta kasarita ka. Ngam apagisumat nga imay ka. Kung amin. Nagbaliw ti panagayat ko ken ka, Rosal. Mas kayat ko tayo kaopisinaak ta nagagat. Anya? Wen, nagagat nga agtrabaho para iti kabsat na. Iso ti mang papaadal iti kabsat na. Nasingpet abalasang. Anya? Kayat mo asawan? Di na kun kayat. Wen, saan ka na kayat? Ngamin, namuak asadot ka. Kasadot mo ti agadal. Ken kasadot mo ti amin na trabaho. Di mo pa'y matulungan lagi ti dadakal mong agtrabaho. E dinto tawan mo't ar-aramida mi di balayo. Ultimo kawas mo kat di mo pa'y mailaba. Sino tinagidanon kan kakadagita? Pinalpaliiw ka. Kat kasta tinapaliiw ko. Nadismaya akan ka, Rosal. Pudno, anapintas ka, ngam sadot ka mat. Diyak kayat ti kasken kang agbalin nga ina, ti bangunag a pamilya. Kwa? Pasensya ka na, ngam saan kan akayat. Kat addan sa bali akayat ko. Saan kagayam nga ay ayatan? Anyamat tananang. Sapay ay ayatak ni Dundon. Agam kasti tinaramid na kanyak.
Imbabawi na, ti panagayat na. Asino kumatisan amadismayakan ka ngay? Sadot ka mat ita. No saan ka kumanga anak, ay papanawan ka lang diti balayan. Ngamen, ultimo aginaw iti nanganam. Katsyak pay laang nga inam ti aginaw. Tanudyak inawan, ay agbuot dan di talababaw. Nanang. Oh, kita am da Gino ken Minda. Agraduar dan ita atawan. No kumata intuloy mo tinagadal. Da graduar ka kumamot ita. Nanang. Day tamanin ti bagayon. Ay, Rosal. Kukwam tulatan ti umapapal ako na. Nanang. No di ka pay lagbalbalew, awan na saya at apagbanagan ti biyag mo. Kat awan mayat abarukan ka, gaputa sadut ka. No addaman, madismayada mutla ang adagos, kat i-break da ka. Ne, adda kayo mutaddo ha? Adda ka di ibagayo? Agraduar kamin ka ni Gino, Minda. Maawis kan to iti blowout mi, Wang. At damat basit sa gana mi. Iso maawis kayo akakaaroba mi. Sige Kita to no makaumayak. Apay kumadi ka makaumay. Kat awan matlar aramidam dito balayaw. Adda ka matla dito yung agtugtugaw. Ha? Kwa. Mga nadan to papanak. Basta umay kanto. Agraragsak tayon to ijibalay. Ala, adda kan kalata, Rosal. Umay ka man kan saan? Si kalata ti makaam mo. Anya ti pagsangsangit, ha, Rosal? Ngamen, nakitak dagiti ladawan damin da kan Gino iti Facebook. Naggraduar da, nanang. Kat? Umapalak ka na, kwada. Umapal ka? Kat sadot kamat nga agadal. Nanang. Oh, anya ngay. Di hosto je kunakken kay day. Ako kwanto ti umapapal no di ka makaadal. Dagiti kataubam kat nakagraduardan. Ay, sinayang mula ti tawag. Nanang. Okay? Anya ti makunam ita? Ituloy konto ti agadal, nanang. Kaya't kumuti makagraduan akas kadaminda kan Gino. Kan oray ko naam nga ituloy mo ti agadal, tasadot kan tumot lang. Ultimo badom, siyak ti aglaba. Nanang. Sige, ituloy mo to ti agadal. Kanas kan nga agbalbaliw kan. Agagat kan iti anyaman at trabaho dito balay. Taawan si Rebina nga agadal ka no sadot kan tumot lang. Wan, nanang. Agbalbaliw ako na talaga. Manipod ita, aggagat akon. Aramid di pa kakitaan, Rosal. Saan nga iti saulaan? Ditan gagayem tinaggibusan ti pakasaritan tayo anaadaw iti pagsasao ako nana. Kukwam to ti umapapal no di ka makaadal. Dito'y drama tayo, Kastalatibiyag. Bakit? Adda ako. Unay ka matan, Berto. Kita ang mandeta sapatos mo. Nakataptapok. Kalinlinis ko lang. Adi, agpiga da. Jay inusar mo atwalya itay bigan. Di mo pa'y insalapay mo. Binaybay amlatan ijay banyo anakawara. Bakit? Jay panang pisit mo ijay toothpaste. Namin anok nga imbagakin ka. Ajay pinakaungto na tipis item. Saan nga ijay tenga? Unay matan, kasangsangput ko ang nagtrabaho, dagita ti isabsabat mo kanyak. Ay, saan ka nagsawi ti kasta kanyak, Berto? Ay. Ginak man itudo-tudo di tawalis ngay gemaw. Ha? Ipang urkukan ka da itaw. Isungantal na ka. Danggam, dagiti bagbagakin ka. Bes, dituyak man pa'y balayo. Jack pa'y lang kaya ti agawin. Katwin uray dito'y kapayan na maturog no kayat mo. Ay, Bes, birukan dak nga ta dagiti naganak ko.
No sa anak nga agawid iti uray maminsan lang, arabi eh? Ay na! Kunamto pa nakaungungot ni Mami. Pudnumot nga men. Awan sapay ti aldaw asaan anagungot ni Mami. Kasla armalay tingiwat na. Ay na! Imbag man, tadidaaga pa ka ni Daddy. Naanos ngamin ni Dadig. Ang jakam mo, no pagpatinggaan ti kinaanos na. No siyak, mauma ako ni tikas dyan nga ugali ni Mami. Ay, nabambanog ti tao. Awan pa'y umay mang tulong kanyak ngagluto. Mga lang ti pagalistuan da. Ay, saklamin ang aglutaw, aglaba, aglinays. Ha, una yan. Ayan nga, nagtito ang anak mo. Ay, jak mo tinapananday jay nga abi. Nalpas mo tanti klase na ti amo. Ngam aging gaitang awan pa'y. Day tamo junior, kasangsang po na, imbarsa ng jibag na di tatugaw. Timbarayon anapan na ki ay ayam. Oh, anya, makitam ti arami, dagiti anak mo. Dadakkel dan, ngam di dapay amo matitumulong dito'y balay. Saklat ta amin ang timapatudon. Kasano asaan da ka panawan, kat nangiwat kamat ngamin. Siyak pa'y ita na kanayon amarigrigatan timapabasaol. Anya ti kayat mo, agul uli makaklatan, idin to tadakayaw, dakayaw akabalay kaw. Ibabampay ka di day takutsilyo nga igam mo. Ha? Tapno maawatam ti bagbaga. Sapay nagtadum day ta. Denggan na kunanay, Berto, amaw. Ay! Natitilang ang tilapayag kung agdangdangagan ka. Apaya pumano ka? Mapaanak ijay balay ti kumpare. Tanataltal na ijay ngam dito'y balay. Sige, isan kan ng subsuplay! Oo, pare, sagay sa tabir, pamparelax. Talaga ka sa pulak ti agrelax pare. Pero may stress sa kajay balay may. Nasuswerte aklabasit ngam iti siga, pare. Tajay nasawak. Saan nakasla armalay tingiwat na? Ay, no amukla ko kastoy ti ugali ni insang. Daklak man ingkasar ide. Nakaumamot ngamin ide. Sana matagtagare. Tagayam, nabudulak ba? Alakit, ano sama? Anyangay nga raw. Agbaliw tumatla siguro. Aginaw ka aabe. Kat ni ading mo a junior mat ti pagkalunkunam itinanganan. Tapno saan nga agunget ni Mamiyo. When Daddy? Tulungan nyo man ni Mamiyo. Tapno saan nga karangiwat. Anya nga ita aramidin nyo ditang agam ha? Ibabaon ko ni Abe nga isunti aginaw tapno makainanaka. Taday ta siguro ti rason ti panagiungiwat mo. Day ta pa nakabambanog mo. Ay, nasaya ata na panunot mo day Berto. Tapod now. Pudno lang unay day ta kinunam. Ay, mapana ko na ginaw. Ay saan? Siyak ta ginaw. Ngam imbaga ni Daddy asya. Siyak nga rudang tasinsinan ti panaginaw mo, abe. Huh? Dublyak tumulaang. Oh, di siyak tumulaang ti mabandaw. Iso asyak laang. Ala, agtugaw kayo ki di amin ditan. Ay, ginanaak mat kumanta na bambanugak. Ngam saan ta siaklat ta ti agkupin kadagito'y linabaak. Siyak tupay lamanin ti agplansya kadagiti uniform dagito'y kabalay kao. Ay, una yan. Sa akong ti agkupin, bakit? Sanang, siya kong, tadyak kaya ti panagkupin mo asinsinan. Ibagbaga ni manang ko, amapanak agpasyar igay balay da. Angam di masango tanagadumat asikaswak dito'y balay. Agasam ngamin dagito'y talo apag sir-sirbiak, akasla dala senyorito kas kada senyorita. Ay, Bertaw, pakapsutan mam mo datatibay. Apay, di ka madlaw nga dataw dito'y likodam, Ngarod mang tiboy-buya, agtasao ka mat asao. Ayaw ang pa'y respeto mo, sika. Awan lang arutan, ti may tultulong mo dito'y balay. Di nakpay amo respeton mal. Hindi pa man langin, tamapanak la maturugan. Ita, panawan na dito'y sa alas. Ay talaga saan yung amo nga isakay dataw. Ay punay ka mo, Bertaw. Jak amo no sadot kawon no anya. Mabang-bang utak masamutin. Nasaya ata na karing ka. Apay maninaya. Inurnos ko idikalman da ito'y badbado dito'y kabinet. Apay akas to'y manan.
Di mo amo nga urnusan kalpasan nga agala kay tibadaw. Ay makauman ti kastoy bertaw. Siyak ti para urnaws, si kamot ti para panggulaw. Insang, isardeng mo man dahil pa nagsirsermon mo, tani rabi eh. Ay sana mo baleng! Abas talatan aguli makak iti kastoy nga aramida jaw. Abos hunda law na yaw. Ano, kasano nga tayo, makaturog na tao, no kasto. Oh, abe, ito itibalo nyo kaniading mo. Pagguduan nyo dahil tasang agasot. When daddy. Nanganin ni ading mo? When daddy. Agsuksukatin iti uniform na. Abay! Tanak manan ni mami abigbigat. Abay aya, bigat. Dahil tagiwat mo, timang mangag. Kasano ajak agungat Daytoy tuwalya nga inusar day tanalaing nga anak Imbalaybay kumatan itay. Insuro kamot no kasano ti agibalaybay abe. Kunakken ka pagpadaem di tuna. Ay nagbasit labahan nagdata. San mo nga tanday ta anak mo? Tani, mapan pa agiskwela. Mapanak man lang. Oh, makitam day nga ugali na Ha? Gapuken ka. Iso akasta ti ugali na. Insurom at malikod latan. No adala ko mauray may sanga aldaw, apaginanaem day tangiwat mo. Apay, saan ka mabambanog aya bakit? Mabanog kaming tupay ngagdengdengagkan ka. Apay, Insyang, anyaya ti mapaspasamakan ka. Apay manang. Agrek-reklamo dagiti kakaarubam. Day tala kanungiwat mo ti mangmangagda. Unget ka kanu nga unget. Patsya dagita akaarubak. Apay aya nga unget ka nga unget. Anya aya ti problema. Awam mo ti amok anas ken apag problemaam. Naanos ken nagagetmet nila kay mo. Nasingpet pay dagiti anak yo. Ibagbagak laeng met kadakwad at ti umno manang. Apay, nasken nga agunget ka no isorom ida? Sandak gaya madengdenggen. Ay, maumadaken ka Insyang. No kasta ka la akanayaw. Daddy, dahito man di assignment ko iti mat. Diyak amo ti answer na. Nagrigat man. Mabit lang, takitaak pa yan imbag. Tapno isurukin ka, no anya ti aramidem, tapno masolve mo. Ay sus, medyo narigat na ito ya. Ni mami mlayangan, tanalalayang itimath. Nagadun tumanan ama sa una. Nagpasuro akan ko na. Ay abay, di nagsukatam ay uniform mo. Apay anak kawara igi salas. Yung kayo, Nos, tapno saan nga agungat ni mami. Nalipatak, mami. Ay saanan, siyakon. Kumpurmin tumanan ti pangidisdiswam. Saan tumanan amalabaan? Uray si kamo, Berto. Ultimo ti t-shirt mo, tila pangidisdiswam. Imala dagiti anak mo kun ka. Mabalin mo ka di asulbaran dito yung mat nga assignment ni Abe. Tanalaing ka mat iti mat. Nay, apay asyak nga iti mang solve. Siyak ka di iti estudyante. Kasano ka makasursuro, abe? No ipaaramid mo mo't iti sabali iti assignment mo, Imbagak ngamin kan ka, daddy. Agungat manan ni mami. Saan manan nga agtal na kasuman ako? Jak makaturog. Itaman pa'y nga agurok dahito a tao. Saan mo't nga agurok-urok asing ko? Na. Papigpig saan na? Ay, Berto, agriin ka man. Saan ka makaturog dita urok mo? Na, taimpig-pig sana kitin. Kaslamat tan maparparti ababaw eh. Daddy, sikat aglutluto? Ala, yung kaya ba ni ading mo? Tamangan tayon. Ni mami ngay. Nakaturog. Bayam mo, tapno makaina na. Nagmayat gayam no nakaturog ni mami. Awan tinatagari. Ay na, nagragsak diti balay. Amu ko, no kasano ka makabalas kini, bakit ka? Kasano, paray? Pigpig sa akti pa nagurok ko, tapno sana makaturog. Ay, nagloko kan. Katsan ka masumardeng asuman na iti aldaw. Inton mapuyatan, maturog tumeten. Iti oras ti panagrubuat ko, nakaturog pa'y laeng. O di na uli magti aglawlaw.
Ang mayat dayta na panunot mo, pare. Inton rabi imanan, pigsak manan, ti panagurok ko. Di ka matla umay bumisitan iji balay. Kunam idi nga umay ka. Mapanak ko napuyatan akmat ngamin manang. Apay, anya aya ti pakapuy-puyata. Ni Bertuman, nagpigsa ti urok na, jak makaturog. Ti pakas daawak. Saan mo't nga agur-urok, ide? Daytan, ti ipikto na. Epekto ti, anya? Dayta pa nang sermon mo kadakwada Aga semmet ngamin ta inaldaw. Simre kan ija panunot na dagita ako nada nga stress. Kasjay aya. Awan, patyum ti bagbagakan ka. Dayta ti umuna asinyalis na anabanugan kan ka. Kat amom, no anya ti sumarunaw ang mapasama. Ay na, di nakmat pagdanagan na kasta amanang. Isukat na kan iti sa balay. Jay natal na babae, ti birukan na. Nagkunamot iti dayta? Ay na, adon tinabasbasak a libro may papaniti dayta. Epekto ti stress dayta. Ha? Kat, anya ngay taramidak manang. Liklikam ti agungat. Kat, no ngay adda kayat ko nga ibaga kadakwada. Kasanaw? Ay kat ibagam iti nasaya at awagas Saan kat akasta ang ngiwat kalaang ngiwat? Ay, padasat no kabaelak nga aramidan day tasing-asing mo. At dapay kat ay nabasak ijay libro ako nana. Ti sobra panagniw-ngiwat, dadaelan na ti pundasyon kan ragsak ti pamilya. Apay, nang basbasaam kadagita nga ibagbagam manang. Ay adda bayam, tainton sumaruno nga umayak, ay, itadkuntukan ka day jay a libro. Napuskol day jay. Basbasaam to Nagpuskol mo dun? Kaya mo, taitugot kong tao. Ay saanan, mamati akong iti imbagam. Ay, talaga anak karo ti epekto kinila kay ko di pa ng sermon ko kankwana. Kaasimot, rinabii apumigpig sa ti panagurok na. Ay, nabigatan no isukat nak iti sa bali, no jak pa'y laag balbaliw. Ay, Beshi! Kunam nga umay ka umyan ijay balay. Saanan? Tamayatan ni Mami. Oy! Saanan anaungat? Kan, saan matan anangiwat? Ay, true? Ay, mayat ano kasta? Wan, Beshi. Ay na, nag-sweet da nga ron akanayon ka ni Daddy. Ay, kasta latibiyag Sana all. Ay na, nagmayatan o nagbalbaliw ni Mami. Ay, Beshi, umay kantulat ta iji balay Wan umayak tulat ta ijay. Itan gagayem tinaggibusan ti pakasaritaan tayo ita. Anaadaw iti pagsasao ako nana. Ti sobra apanagniw-ngiwat, dadaelan na ti pundasyon ken ragsak ti pamilya. Tampok ditoy programa tayo. Kas talatibiyag! Ana, gumatangak man iti sabon na paglaba. Day, apay, aglaba ka manan. Wala na. Ay na, naglay nga agmurong dagiti anak ko. Sukat da sukat. Ay, inaldaw kan samet nga aglablaba. Inuta kalablabaan nana, tanarigat ti maurnungan. May saabar ti gatanga ko nana. Tapno sa anak nagkarasubli nga umay gumatang iti sabong. Sigay, mabitlaan. Di man nabanglo ti iti nana. Tapno sa anak kon agumatang iti fabric conditioner. Tapno na imimpod. Ay, impad ka lang impad. Kaada mo trabaho nila kay mo dita kapitolyaw. Ay na, oray ada trabaho na nana. Umanay laang mo tagastusan mi iti inaldaw-aldaw tititid na budget mi. Awan mo ti extra. Nay, simangpad kamot gaya man lakay. Napnapan na mga minaya, itayak pa asimang pa.
Adak ijay likod, ginawgawak jay linabaak. Day talaglablaba mo ti aramidam. Katsukat kayo mo't nga minasukat. Jay pala ba ma-jacket mo, nalaba akon? Oh, day ta duster mo. Di mo pa'y sinuksukatan. Duster mo pa'y di napalabas alawas day ta. Bayamon, dituyak lang mo't balay. Di mo sa pa yan masangot ti agdigos. Apay, nabangsita ko na lakay. Kat no agat kili-kili ka manan. Ha? Ay na, lakay. Nag-sweet takit din aya, dagiti agasawa, buy-buyaan ta, di ta adrama. Ay, di basketball man ti buyak. Si mingit ka manan. Sa anak pa'y nga rod mo ta makaturog. Ay, lakay ni taom, kitaom. Sana ka na iti drama-drama? Ni, inarakop ni Mr. J. Mrs. na sakbay ama pa nagtrabaho. Ay, mauso kumamot dito'y daytaan niya. Mauso nga anya. J. arakupon na ati Mrs. na sakbay ama pa nagtrabaho. Kasano ka ko mga arakupan? Kat sakbay ama pa agtrabaho, agat suob kan. Kasano, agar arunak mo't iti paglutuan iti kanan tayo. Tagkara ibagam mo't anas kan nga agimpod tayo. No sumangpetak, agat suka ka man. Nakaalalsam ka. Adumot gayam ter aramidot ngagmalmalam. Kun managling uta. Gusto man deta drama? Ingkakat maturugan tagbuyak iti basketball. Ay, nagrikat lakit din ayat agis-is iti kaugug nga kaldero. Nang runa no nagpuskol ti uging na. Manang Clara, good morning. Iti kapipintasan amisis. Ay na, agtal na ka man dita. Kat talaga mo't asikat ti kapipintasan amisis. Pang Miss Universe ang figure. Ay na, sardangan nakman tani, nagado pa iti is-isa ka kaldero. Ha? Ay na. Una yan, at dapay uging nanday tapingping mo. Bayamon. Unay kat ti panang pariga mo di tabagi mo na yan. Relax ka lang ka di. Saan amabalin nga agrelaksak, tanagado ti aramidot dito'y balay mi. Rumbang lang nga isublim diya kinasexim iday. Bayamon, manon ti anak ko. Malagip mo, idibuy-buyaan da ka nga agramram pa iday stage. Wana, ado ti pictures ko idi maki-beauty contest sakpay laeng. Isungarod ako na asikati kasi section. Nang runa no padasam da ito isur-sur-sur ko a perfume. Ay, kunakon kat. Umaynak manen lakwan. Itakalaang matalakwan. O, agpili kan ano, anya ti kayat mo. Awan budget ko para iti dayta. Ah? Hulugan mo. Apay, mabalinan ahulugan ti pabanglo ita? Saan ko maamabalin takas ko madagitoy. Ang gaputa si kati beauty queen. Sige, hulugan mo. Oray numanulaang ti maitid mo, itinal daw. Uray pay, awan budget ko para iti dayta. Ay naman ang beauty, ay wanam ka di day tabagim, tapno saan na ka nga isukat nila kay mo. Agbangbanglo ka, agpapintas ka. Apay ko mga isukatnak nila kay ko. Aywan anya. Ay, nailawan ko matan anay baga. Ay nayad adayom, saan na ka ko mga isuksukatan nila kay mo. Apay Miray, naggapwab. Di tabalay daman ng Clara, nana. Mapan ko kumalakwan iti bangbanglo alakok. Ngam di namit kaya. Awan kanot budget na. Ay na, kat no sabon sa laang mat apang laba ti kabailan na agatangan. Ay, jakman amukan kwa na. Di na pa'y aywanan mo ti bagina. Nakaluslos siyangon, nana. Saanin akas idi anag sexy. Ay, win nga ron Ay, kita madagita lakom apabanglaw. Ay, sureness, nana, sureness. Nalakalang dagitoy. Ay na, sigurado, noo saram. Inaldaw na kang arakupan nila kay mo. Ay, tila ibagbagamot si ka, Miray. Usarek no ada practice mi iti sala ka dagiti padak a senior. O sige na, gumatang kayo nga ruden. Tapno adamit ganas ko anang isursor. Tani, mapanak pa'y ngamin ag isursor di ta ili. Bilibak at talaga kan ni bakat mo, pare. Apay aya, pare. Inaldaw a planchado ti uniform mo. Anya nga rod ngay, kat isulang mati trabaho na.
Talaga na asikaso ni bakat mo niya. Talaga, pare. Anya? Kasla mapukpukaw tiganas ko kenkwana. Apay mat anak ko namday ta? Kasano, baybayan ng tibagina. Pasaray saan ngagsagaysay, saan ngagsuksukat iti daster na, agat sukat ipayud na. Isumat lagayam, akanayon nga adda kain inawag mo. Shhh! Di kagtagtagari? Ay na, amok dagita nga style pare. Siyak pa'y mati ko nam. Anya tinagan dya kain inawag mo. Trisha, pare. Uy, agas manday ta. Nagan na langan, sexing. Kan nagbanglo si ka. Saan na makaumat ikay nabanglo na? Saan nga agat suka? Saan? Agkita kami nga rin inton madamdama. Oy, basta pare, di kagtagtagari. Awan ti rumbang amakamu iti daytoy. Lakay, nakariin ka kadipay. Nakaturog akon. Apay nakatalikod ka man ng kanya. Di naksamoton kaya takaida. Agat suka kagayam? Kasta dati biyaga. Nagadumot gayam tububra at diti balay. Kung mapasmaak nagdigo sa. Nagalsum ka? Apay, di mo nakita dagiti nakaado abad-bado yo alina ba? Saan ka man nasumana Maturog ka kid din. Tapno adda pamigsam nga aglabamanin intun bigat. Isumat laday tati paglaingam. Manang Clara! Knock-knock! Clara Miss Universe! Clara! Charan! Adak manin! Punak no asino, ti agtuk-tuk-tuk. Sanak agumatang itilakom apabanglo. Ay nasaan ka nga umay lakwan, manang? Adala ang iyara sa askukin ka. Sa dino ti mabalin apagtugawan ta. Kunak mo't asaan na nga umay laklakwan. Saan mo't talaga? Apay nga rod nga in-display mo't dito isang wanak nagitalakom a perfume. Impatakder ko lang di talamisaan. Si Kaki di mo't. Apay akas lang nakalidliday kayo ta. Nilakay ko nga rod. Apay nilakay mo. Jakman amo no apay akanayon nakatalikod kanya. No kasta ang maturog kami. Saan nakaakayat asangon? Agat sukaak ka no. Angutan nakman no pudno nga agat sukaak. Ay nasaanan ang masapul nga angutan ka. Tauray medyo adayo akan ka. Maangot ko ti payud mo. Kas labasi apang paksiw. Kas jay ti angot mo, manang. Sobra kamot nagsasao. Kut, agpay suma ngamin. Saan ka masaksaktan iti iyara sa asko kan ka? Promise. Anya day ta? Nakitak nila kay mo nga dakaholdingas na babae. Anya? Sa dino ti nakakita am kadakwada? Kan asino day dya babae? Nasaan mo nga amon? Taadayo a sexy kan sure anabang banglungan itisika. Ay na, nagsakit mo tunday ta nga imbakan. Iso nga rod ako nakan ka, apadasam dagito'y lakok abang banglaw. Makasangsangit akpay kit din. Sigurado ang mapasublim ti panagayat kan kanila kay mo. Dayto, iso ti kalakaan. Dayto mat iso ti kanginaan. Ngam no siyak ti sika, pilyak tay kanginaan. Pudno, anakitam nga da ka holding hands ni Manuel. Pudno ko naktumit, nana. Ay no, dala ko makamera da ito cellphone ko. Pinicture ko. Pinicture mo ko maang agpaisaw. Tapno makitak no asino da ita babae. Sexy ken na pintas. Ay, da itakat nga minti ko nak. Tapuro nga min sabon apang labah tigat-gatangan na. Ay, nabaybayan nan ti bagina. Isumati ko nak, nana. Nana, di mo istoryahan iti sa bali dayta. Narigatin no maamuan ti daduma. Amumatan no kasano nga agwaras ti chismis ti lugar tayo. Ay, kagimatangkan ka iti pabanglaw ni Clara. Ay, damagan na kanupay kinilakay na. Apay damagan na pay laang. Isulat ta ko man ati agdesisyon.
Taisukat nga rod ti mga ramat. Bayan nyo na. Sigurado, birukin nakto ni Manang Clara. Uray pustaan tayo. Makan ka. Apay nga itupak mo nga dayta si Daek. Uray lang nagparasyak ti diguna. Nalaing kagaya. Anyaya ti pagkaskastaam. Agdamag ka pailaan. Nalaing ka ng agbabae. Anya man na babae asasawam. Kunam siguro nga awan ti mangidanon kanya-kanya. Hoy, daytoy ti tandaanam. No nasaya at ti lalaki nga asawa, mapanagnakan dayta iti aura ti asawa na. Ni. Banikusan na kon? Saan ka nga demand iti blooming kan nabanglo nga asawa, no ti budget nga ititad mo, kat umanay laeng apaggatang iti sabon apaglaba. Ay, amuklatan. Sabon apaglabaman ti umay mo gatangan. May saka di abar, wenno may salaang aputan. Saan nana? Umay ko laang damagan, no limabasan dito kantinam ni Mary. Ananday, saan pa'y mat? Apay ay abirbirukan. Mga lakman jay lako na abang banglo. Gumatang kan. Awan, mayat jay lako na sika. Uray aglingat ka, nabanglo kalata. Padasok man nga rod nana. Wan. Hangam, ay, balasang ka. Apay, pudno aya dyan nadamag ko. Nga da checks nila kay Mau. Nagdinamag gaya man. Da kami ti pag-iistoryaan dagiti tattao. Ay, apay nga main, abay-bay am tabagem. Agpapintas kan agpabanglo ka, Clara. Tapno saan na ka nga isukat nila kay Mau. Oy, pare. Itay pa nga agre-ring day ta cellphone mo. Apa di mo sungbatan? Mangag mo aya. Ay na. Katno itay pa day tang agre-ring. Ni Trisha day ta umawawag. Katsong bata mo na. Naamuanan ni bakit ko nga da chicks ko. Anya? Oh, kasano kumaan amuan na? Awan mat sabali anang ibagbagaak. Amumatan dagiti chismosa. Ay wala niya. Nagsanga ti dilad dagiti chismosa. Peste da iti panagbiak. Ay, bonggang-bongga. Kunakon kat, abirukan nakabirukan. Pimay so, Miss Beauty. Wan nga rod. Pimay so pay ket din yung bagam nga insukat na kun nila kay ko. Ay naadda ngamin kasta a powers to'y dilak. No adda maibagak pumudno. Ang saan met kat ka na yun? Iso asigin manang beauty. Gumatang kan iti perfume mo. Utangak tintinagak. Tawan pa'y mo't intod nila kay ko nga extra budget. Okay, sureness manang beauty. Imbagla pagpaspasyarak dito'y balayo. Umay kung to itanon no makitak manin nila kay mo nga da ka holding hands na. Bakit? At iti budget. Mano dayta? Umanay laang nga igatang iti sabon na paglaba? Ninayon ako. Nanyakit to'y bakit ko na yan. Di nakman arakupan. At iti budget apagpapintas mo. Makamuka no anya ti kayat mong aramidan. Ha? Nagpaparlor ka, gumatang ka iti badong, make up, pabanglo, kumpurmi. Agpaiso ka di dayta nga ibagpakam lakay? Wen bakit? Ay, thank you. Narapot-lapot-latan. Batong bata. Titan gagayam, tinaggibusan, ti pakasaritaan tayo ita. Ana adaw, iti pagsasao, ako nana. No nasaya at ti lalaki nga asawa, mapanagnakan dayta, iti aura ti asawa na. Tampok dito'y programa tayo. Gas talatibiyag!